Mbuyamule. Father Mheshimiwa Jafu. Mbuyamone soko njika. Njwa. Ayamu mromi into. Ese miaka in fact ayamu mrone. Chikura chiaeta ngakubwate sia ngakotebe mwaka chimioro sirake mokonye. Tingo kurwania. Noroje ayebere ese serikali. Katebi ntongo kwa habari. Kabisa kabisa. Thank you sir. Maneno nitaongea ni mbili tu kwa sababu Mheshimiwa my brother Kimani Ichung'wah ambaye tulikuwa naye bungeni, Mheshimiwa Jalango, my incredible brother, my CS, my minister, because Wogamba, I'm happy to see you. Mheshimiwa Minto Soro, yana kire okorora. Noroje, tata Sokoro Mwita, Mheshimiwa kutoka Kuria West. Sauria inchenare komoreta anatara nere. Umanyanga taraka nkamokonya kaira chukura alibukuria siri kweli. Thank you sir. Patrick Bosero mbiyamono Mheshimiwa kurubunja ali tatondane. Onchoko minto mbiyamono. Manduku, God bless you. Abasubai tubaitu babere. I'm talking about Esio Kenyuri no mongina donya. I thank all of you. Omosubati korubu Nyamira Ntogoro Biamono baba. My sister ODM omwiseke neweli talia onyabere baba. Mheshimiwa Steve Mogako mwakili. Thank you for coming. Ekanise has a significance. Esa abantu baboge tutu na gusi. Tindigo kwana siasa ende yonsi. Onare tachibese. Chibese chiane shilingi 1,100 ombura yande tachibese chu. Mbiamono. Number 2. I don't know who I'll give this. Okay, I put it here. Chiweseji chire 150,000 shillings. Ona chireta. Omonto chirete. Gakoro Fred Matiang'i. Mbiamano. Mbiamono sana. Akerango Mheshimiwa Momoima Chikobi. Mwakerango Chikobi. Mbiamono Mheshimiwa Momoima. Otokwaneri omondo iwa kwana. Aino monto muyago ikogende iwo. Asante sana.